Tunajua wale walienda na hiyo pesa yenu na tunawaendea bantamle. Niachi yake. Kinywe. Nesi anyu. Kanyu we kadea. Niege ikade ke horera ke ukake muareria ke muera. Turume kanya mukame aliyetato. Kuna stima. Ofisi yetu iko open. Kageke ni turare connection near below 40. Now we are slightly above 60, going to 70. Kwa newera tuthiete na mbere wega na nituretira gukorwo twi no mwe witu atunyitireire thiini wa ministry ya thĩtima. Kwa tutire handu turaigua turirwo na ni njui ati tukirikia kurikia miaka ino itigarite iri ni tugukorwo hihi tukihura na ku 80% connection to kuri michi ito yake. This is our player na wendu cio rekeka ni undu wa gukorwo nie ta mubunge na PS tunyitireire thirikari ya William Samoei Ruto na njira nene muno. Twina about 3.99 billion shillings, that is 4 billion of the 12 billion shillings. Oguo thirikari eno ya William Samoei Ruto ni irarora gicigo giki gitu gia gatagati wega muno na oho ni turongereire uhuthiki wa thitima bururi kuma hindi iria president atuikire president mwaka wa 2022 na thaa ici twina wongerereku wa makiria ma 230 megawatts hari ukuri wa thitima. Riu twina a new peak ya 2363.18 megawatts. Uguo ni kuonania bururi ona kwina inegene uguo andu amwe maranegena bado demand ya power ni athi na mbere na ure twathi na mbere na gwaka last mile gwaka transmission lines no gutwathi na mbere na kuongerera generation nigetha to balance both the demand and the supply.